Owusua enemy na sabre breaking news abetodwa R0.bbers ebesomo ewo tuma G8 so they say die on my gun mu emu aye hu pa nipa woni for amomo mu so amata say and say the ensem money pa de ebi etuwa na mopa ewo oman mu na ninia ejina eya police for reporter ene dey womo e de abetodwa womo kirema ahomachi nipa bonifo bi a womo ekabom ye 15 to an amufat as a drink this and womo echo chrono the feno R0.bbers womuko ye bi ata say na womo de omani akere akra emonte so ene ebiem so kaswa ekwan so then to womo ti wo amoye enhye mo pom timpo no na police intelligence enya information nti na police for no so nti a womo nya ye nti womo ye ntempa ekotete ewo eye ekwan tempo so a na womo ebefa so e de akodi womo ebono no so nti around 1 a.m. Ahomachiya na tese akrofo na omaye omadwins wo mkobọ krono na de bebe bia wo masa ye wechire no na no wo nam kwan so na police for etu wo kwan so na tese tutu to de kwayesa agrof action move ye hwe bi we to na we ya to we to na we te kakakra no ya over ya police for na so na me ncha de police for no etmi edi akonfo no so nkunu atese tuo abobọ ne bi eka akonfo ne mu 5 as say the woman to nananom ewo ensiedo na uye no esi nchen so a emuten na aka no abobọ ne bi eka bi mu but wo mu ye ntem e de abobọ na aka mu ninia no edwane esi free wo mu eka na tesa police for stop wo ka so akwanti no eso edwane enu ntia police for a wo mu Accra Central Police Command no wo mu de betu just say be ya Ghana for obia emfa no hundi mu bi especially here wa Accra no obia emfa no eni mu bi na wo yi police for to trace wote say eye wo bi na bebi na etu obuba aka no wo pemwa opayaresa wo bebi a mo mode na mu yi police for asutre no wo mo kira say na akoba no wo mo ye shop say wo mo de be call hospitals ahodo emu anase wo mo so wo mo ye ahaban mo tete aban edisa yare no so wo metimi akoma so ye enu nti wo mo bia no say wo mo enya obi sa tete ya etu abuba aka na omo mode na mu yi police for asutre na ebuta for nyema wo mo nya wo ka ni mu esemoni ensem ka tete sa konfo no no ma ye prepare da kasa so wo mo kodi bone na ye gotie police report na ebeto da no na e ba e de aka no me de beso mu Tahine di maposi ajumbakuo no ewa nkramante mwase DCOP George Alex Mesa echeshe nsemu central for say omunya ntiye senkrofobia kokro no bo enu nam so mkoto pempimu anche no mu se salon kambienu bi abas ba akoka ho ebe nipa bodompimbo mu no omo ekokro no bo enu ntinam so emaposifo no ehase enu mu yiyi ya na akrofo no hyase so mtutuetu ente tututu enu nam so ema akrofo renfo enipedum ewuye DCOP Mesa editu central for enum say one of matchro mo enko esusu so mo ya conference for no mudin ene Habib pa baby jet and a bed man enema wodu ye hu ye ewo mu bi no eyetutia na afen su bansere ni nyema bi ensen fatakora eno ache wo chesa conference for ni bi omu edwane ye no etuo kan wo muti Ghana fo nyada ye mu aposifo na ye nhwe encheche wo so bi ba won che na se wepra koyi aposifo asotiri anopei bo be donko apa ho simaduon ena regional police command intelligence team no eni akonfotecha moa bia omoye be edunum edi asie na okono tutwae no na emu enum de omato na oma aka no de enim se binum etuo keka omo nenso omo tumi de dwane na de koba eni mse nyane ntie through intelligence network sa kronfo bi be dunum enro anadwo no o ma sisi o so mo kobokro no e won kan ene kaswa nti my intelligence team no okodi o mo tita na ihia o mo etupuru e wo Motway no so yes say stop o mo no enya dia o mo gina ya o mo start tutuo ma tuni bi kura abobo the police car no me mama so e sha set to o musutu e ma car no wi ase obu car no ko gina e o Motway no enu anu ho na e ko e na emunum de o mato no ma aka de o mu adwan enyema ihunu wa car mu bi ni ina local manufactured pistol mienu
foreign pistol baako a na ammunitions 4 egumu na 9mm etuaboba AA cartridges enyankono na heavy duty cutter say omanya cutter bia so bogla proof so omfa yi bi epuane bi omni so maka no makata baako na daka no na knives miensa na nsikan mienu na talisman ni bebrebe ni se duro no mo ekoje a ni nde ni na ka mienu nso ele ba abisi ha na de kan se yenim se o mo etuki kan o mo no eden a ada so mbeko hospital na health facility bi akopre ayarsa na so mbeko traditionalist bi ho nti yes o mo se obi biara obehu nipa da sene bia o search wounds our suspect say yeah tubia no mo police for me na general public no so obi a obehu say bia no so onyi asutre yenkonkwachi wo sena mechanic no elena ekuka no tese edronia edemu bi bransre da asimo edemu bi na se wo makoje do ma hwo mo dion se den tese ade Ghana de ekoidie emoye hu ahombanbo ko be ya bunkenyo mu no mu sorry na ye bebo police fa abaso se wo munya asutre no wo ye ntem na wo di akrofo ne kan ko twe mu okwan mu mate se wo mutimi edi wo mu sukuri na who knows say ka sa de na ntimi ambo manya sa information na enka wa hwe anope ye ntia sempa enu ntia kupon ko so enchira police for wo amana mu a wo mu etufa na nso na me sa ka de akire Ghana for se ya ma yenye tese pese minku na se ma ye boa boni ma ye mfa bono so se wungu se wunwie bi na ma wo tu ense fata so ofa dwe bi na wo hwe na ense fata be wie wo boni mu a no wo bomode ayi eye emranim fa na ase police for ba mo foko no asutre na wo metimi a prevent because we enya asutre en wo munya ya wo mu di ekire en ko mu kosi nkwa nkene oye neke sedi betimi esi utwe akade na promo etu abuba na okromo etu awodo na ekromo a enkom kodi sa abone na nkenya asem ketu ananso nyame enchade nyame ebo aya ma police fo etimi kosi omo kwan nti dia beto dwa no na me de asomo no wonso adwentre efa ensem no bomodia na fa som ye ewe comment section na ebie mu nso no follow ye ewe IG page, Twitter page @2muchgh_ na ye Facebook so @2muchgh na ama owusu a enemy din adwentre bia fa to dwa ewe comment section no na mbobondia na share video we makramu Too much GH. Me did akose Japan. E prepare am person me TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Mo ko so show mo. No anybody dey bia. Me that must love you. Too much GH. We are boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaac Ojampo. We between family the great tempo. Bring. One man come on here. Too much GH. Too much it, more too much. Na me so me I'm more fire. The major prophet kun chacha. On say me catch was say, bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyene. Bonne pa na kase pe wo wi ase ya asondin. Asondin ti na Adam. Wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe. E wo other place ni ade. Kat won. Na bomoden na be hwe too much GH. Beshe ne subscribe bomoden o beshe pe na waye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura